noi hingjaro ko noi ngaksoro ko noi se yamna real roiba dugumba community ni tribe ni or peoples ni noi ki damda protection ai khoi na pi ni na pi ra iba sida ju hanjan nanjan pangang da ngange pangchai de sai panaw da lawe si mamang da khanbiram ba ke dawge haibani mamang da khalam madi ngasai khoi gi isa robin no chirmoi sok pa mayam kaya no hujik ko soina ra ga mayam mam neram gani gi laibak thirabi toiba thokdok sina mar moir kan da relief camp da leiribi isa sing inauk sing gi koi government na support torga mai pa ba startup ki unit khara khankat la kan da हाइरिबा स्टार्टअप की यूनिट सिंगदुना अदुगुंबा लाइबक थीरबी इसा सिंग इचन सिंग इनाउ सिंग खुई केनोदा रिलीफ कैम्प दा लेबा सिंगदु थबक पिहनबने मदुगी मी ngasiगी सिदैदा मी चहुम मुक्की डिस्प्लेस होइना लेरिबा रिलीफ कैम्प दा लेरिबा मी चहुम मुक्की थबक पिबगी स्कीम अमा सु ngasiगी ngasai wangang bi khiba Maryland gi khoigi means startup ta state government sponsor torga support torga mai pa ba start amna moibu amona thabuk piba gi pot ninga sigi sidai da koina kangan sais ada nokoi mayam busu respect of jari kai kumna buchari aduga media gi maruma pang aduga media gi khuthang la tabi riba sino mayam punama amuk hanai noluk chari yam nungai taba tanjani mission mama 57 mountain division ki army gi कैम्प बस मनुंग थबक सुब संगी बदगी थोलक तबगी निंगनिक लाउना नुंगाई तना लेनब मतमने अइमक महाराष्ट्र की पॉलिटिकली याम चौब माइ पाकपा चीफ मिनिस्टर की वासकपगी कोई मयाम पुनगदबदु आई आदगी एक्सक्यूज नीरकांदा लमदम सिदा सुमाइना मी एम हुजि हुजि मांगरगा लेरी ngarang nahanda ngang nubi mayam sigibagi mittagi pi kangnadringaida ai kamaina lakkadoino ai excuse to biyo na hairaga ai leaders sing dege excuse to ga satte ngarang nahan donor gi makhada pangthokpa noris ki adu so especially city raga request oi ai hujik leiriba situation sida ina station thadok pai budo yum mai satna leiraga ina mapan na kramaina satka dege adu kadang excuse to biyo na excuse to ngasigi si di tangai fadana it a part of the struggle koi mayam na तौरक्रिबा ngasi akhone laikaliba ngasi akhone mayam lengyan masamam ju huise madugi struggle mayam dugi ningsingba recognition toba sahi manga surakba bharat sarkar na ikhoi manipur da pirakpada khwaidagi statehood gi matungda 1972 gi statehood pirakhiba nung thanaraga mayam irang tho matung pirakhiba statehood gi matung da khwaidagi jati sigi oina indigenous population sigi oina state sigi oina positive oiba ekhoibu kanjanaba ama pirakpa haragadi masini yan hanbu goigini inner line permission atai di pi gi mayam du yone sangraba 398 kilometer border fencing to biram de free movement regime free da sang thok jangin yaba thambirame singna bada u bada kapaga hatpada case laitaba armed forces special power ek thambirame kari afaba thambirame statehood to gi matungda party thagale habirakano politicalize hoge habirakano the facts sing thangwe isana pa Robin Hood kari gi sigdaba ai ngasai ju haigre dune ai namitu da ju haigi maram saba issue sing maram sana tawu matam sana tawu matam da kari gi praja wahan gadaba kari gi praja da sopan nangadaba matam sana tawdaba gini ngasi inner line permit tabi namude honorable union home minister ngang khiba mase khoi kawbudong tawe yam wana phangba pone struggle mayam do adugi struggle da yawgi bajing do ngase khoi na lai kaliba adugi struggle da yawgi bajing do ne khoi ngase khoi na lengyan phi amato oisu ya laga khoi na ব্যবহার tok Karigino inner line permit, suki mating important word is.
Manipur ngasi hingi si saba thakpadagi thawdagi thumdagi punamaktagi yanga kanda 70-80% di Bharat to depend toruga ko hingi ne aduguma Bharat barshi mayam duna sangakpada athingba thammine matomda a parliament gi thingba thamjaraiba shishu Bharat na ningkha tamaba matung da khwaidagi ihan hanba amat ngaiba state post independent da state ahum kattani piramis karamba state tribal isili now singna 95% laiba kadai da Mizoram da Nagaland da Arunachal da hariba state ahum sinatna post independent da su inner line permission Bharat ki jaga mata da standard de demand to badi ame hoji udum tarang wani even Assam Meghalaya Sikkim loi demand tawre pide maram di article 19 violate tawge Indian citizen amoina India gi praja amoina India gi mafang khuding da chatpa yai leibi yai haibadu violate tawge kari gi Manipur da pirei akhoi di tribal ngak to suraite akhoi di 52% general community na leiba jaga Mizoram tribal isili now sing 95% ni Nagaland tribal isili song 95% ni Arunachal Pradesh tribal isili now 95% only akhoi Manipur se katane 52% general line inner line permit piris karigi the uniqueness and the peculiarity akhoi gi civilization culture tradition akhoi gi physical anatomy leiriba akhoi gi mayam se Indian loiraga su masi makoi rear oina lobo adu gi protect of the yade si mamang da khanbiram ba ke doge haibani mamang da khalam madi ngasai akhoi gi isa Robindra Shiramoy Robindra Shiramoy sokpa mayam kaya no hoji ko soina raga mayam mam lerangani adunida akhoi na masi ngasi karigidamukta masi pangthu ino hargadi achuksa wa pot amma zati sigi oiba noi akhoi dagi mayam ama noi depend tawruga su noi se noi gi da sangak pada akhoi se permission yauruga sangage ko ina sacrifice tawreiba du Bharat ki leaders sing do akhoi na thagat pangam dradi akhoi kana thagat se abnoi ko bo why we shall not appreciate them noi hingjaro ko noi ngakso ko noi se yamna real oiba dugumba community ni tribe ni or peoples ni noi gi dam da protection akhoi na pi ni na pira iba sida ju hanjan pangang da ngang pangchei de sai panau da lawe akhoi masin swai da lana bai ju moi de ka tai nei akhoi masin swai da akhoi na nga pangam da bai ju moi loina tai nei yes tai na bam thok leader mani pan ba gi tai na bai hai but yam hanjan na tai na basu nungai ti akhoi ki dauroge na da hang se khoi mi ama da nang toi du la le na haibe mo ta what I have done I contribution am nation is the like bravo I contribution am society is the like bro I contribution am I like I the like price I sana I do again ko am ta hang na deba mina to budu mata ne ko criticize tong ri se adu isa jong gang hang se adu ni ngasi ko na hang ba horis ngasi gi Manipur do hujik thang na riba awaba thangnaram da bayai ai ngasai ju haibani ngasi ji kasong kulen da khoi dai ki sangai asoba building ne 2017 dagi to bune do covid ne kari ne manam nei dan loiba ngam do ngasi loiraga sangai ada ina haibani go to hills kari ge hokrino puji singi gi silinau singna mai thei jaiba tokrabani Karanatan politically karanatan matamanda yam pangsai de sai rambani karigi sathina development se imbalance we ramme sathina we ram rajani mase adudani aina hek ekhoi government se lakhoga go to hills singda kari wali ge se koi khangmam change kari tawri ge madu khangaga thabak pai khatlaga madu men khala kanda ne bangasi amata oireis sapio Tamenglong Mamangi Tamenglong do hujiki Tamenglong kamai to ge yengbiyo khongsang lambi kadang satpa pung manga sangam bodo
Hujik just within hours. Ngasai kasong kulen yaw budak say, I now Lesio Sile honorable member. Mana, hi. Kasong kulen dagi na Imphal yaw na buhon da pungnipan da sangye. One day it took, but now 1 hour they already. Only pungamada masaya yaw is honorable. Sige laiba hujik singi change mayam yang biyo. Development. Senapati ki yang biyo hujik. Senapati ji Imphal again infrastructure. Ngasi dagi na sahi mangay matung dadi infrastructural development kasi Imphal again na Senapati na later niya. Ukrul. Madu go to hills to salur matung da awat pa mayam do ura akanda neba koy na go to village na mo horokrit. Go to village why? To deliver. Go to hills ta ho mayam awat pa mayam yenga kanda madu ki ekhoi ki pot mayam do amuk budget ta hapa kanda center da thar kanda madu mutor kanda go to hills ta gi amuk go to village la kanda village to village la kanda government at the doorstep madu ki implementation do ne ko na hor kris madu to ro kanda ni ngasi singa mari tam ani gi marakta khena ba leite ba pot ma la kris kitang khena bai bo कोई उसन में कितने हेलो रे पॉपी था वो खोट पर तो करत हैंगर रखना यहाँ था लोग बता के बस इरांग थोड़ी सी यहाँ उसन लोग जो पता वाला इमसीज अब तो हैंगर की बनी है दूसरो गो टू हिल्स में रे कोई हैंगर मोय अब तो हैंगर मोय पूरा लोयर के ले रहे हैं हुजी बात तो यंगो हुजी के क्राइसिस में रख सीधा कराई जगह आधा पॉपी थारी के नोई मैं हम खांग भी रंगो नहीं मधु की एडवांटेज अंडू एडवांटेज लोर कांदा कोई की सोसाइटी बु नुपी मसा मरी ड्रग का कोनन फाबलो थेंगना बिरमनी ना लंगथाबाल द गुली मयाम फाबदो थेंगना बिरमनी सोसाइटी से कंजी है बिकदम का वार वन ड्रग को बने बिरेन की नते ए कोई एनडीए गवर्नमेंट की नते सोसाइटी की ngasi हौरे बे यूथ अदुगा तुंगी मिरोल जने यम्बी होइगे त मयाम से कन्न बिदम तो जगी बनी अदुना आई फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट आई ngasi leiriba honorable Union Home Minister Amit Shah ji personally mana ikhoi Manipur gi damakta khanba honorable PM ngasa hai gi duni honorable Prime Minister Modi ji ne yadra kana honorable Union Minister na Home Minister na thabuk to mungam pote Cabinet Minister sing thabuk to mungam pote aduna masiguma Manipur da yamna complex oiba Manipur gi situation je khanga kanda inner line permit piba biometric long na bagaya ba illegal immigrants sing city kaino da sing de aikoi gi inner line permit ki makha da lakte inner line permit only Indian citizen da to goda bani ado sir aikoi gi di ILPDPB re ado sir mapalom dagi som dagi Sanga kriba mayam ama ekhoi da leira kanda unnatural growth mayam ama leira kanda ekhoi gi hana ri ba leiba dagi yam hen kale ekhoi da yam chaung na treat leira heba kanda hana home secretary foreign secretary loina kaura kanda Indian foreigner eki makhada every border area da leiba sing se every SP se they are FRO foreigner returning officer They can detect and they can deport. They can detect a foreigner and they can deport the foreigners. Indian foreign eki makhada. Madugi provision dugi makhada du dinang inner line permission apply to where the mina du di Indian foreigner eki makhada nang sitor kana. You start biometric lawraga eye scan na chingba lawra kana just detect oro du deport onu process to wena. Formally constitutionally तौजरुबा हौखिबा पोने कनामता दा कोई करिगमा मखलम तगिना फुआ फु तौगिब लेते अदुना हुजकसु अखोई यूनिटी लेबा दरकार ले we should be united सल्ले बई सुसे करिनो मांग तारे बई सुसे करिनो हर काना कोई अमत तो न चुंगजन बम संगे पर्सनल इंटरेस्ट हम त लेना दे सिदैदा border fencing खासे है जो पर्सनल इंटरेस्ट रो FMR का तो पर्सनल इंटरेस्ट रो NRC तो जो पर्सनल इंटरेस्ट रो ड्रग
popi mayam si na society si mangal e masi thing jesu personal interest amat talite si daida sidi state ki ba ngasi khoina sahi manga subagi celebrate tawrise anniversary tawriba pangthoi je sumaina matam mamada ngasi na khoi khoina wari baje lakadaba mirona celebrate tawgada adugumba thabuk tu ngasi khoina tawris kalam na bagi aigi thika gi nate birena bisoji na thika amata na rubai pesa lok thu ame habagi nate besru lunch irang lamma moi mingda pata tar me habai nate ba laivak sibu kamaina kanga de yes suggestion pibio advice pibio kari kane birena delhi satta ba shem na delhi satti du mayum mai chak pagi mi ma mang bagi leiding de kramai chatui no ma nungai na moi ko na khanbi be mo ta ai khoi gi mai tai marak ta gi karem nei ne ko bi rak na satri ne wai khu gi kangbu singda ta gi da honor ga leiba karem na ta gi da honor ga leiba positive oi ba wakan khan bu sungam da adu na kramai lebak sakhut kani ai khoi punchen na se please ngasi ai mayam da inline permit ki Bharat Sarkar ne khoi gen ko tawbirakhriba tawbiraiba hujik tawriba hujik su tawde habi gano government gi officer ama transfer nang adai da ngasi thare nang hayeng na nang adai da posting period na yaba adugumba araiba issue mata na te pai diba maps security movement bu hairasu battalion change to bu hairasu sahi chamaga kuntrani phulera ba adugumba infrastructure adugumba settle tawkhra port ama move tor pagaise ma yam phong na sungang bu ya da wari mayam ama Bharat Sarkar na khoi gi dum kal lepa iba firev laura iba decision tawra iba thabak hoi yam thuna pame so aina haibdo sidi sa gilas se nang si sa se nang tho ai nang ki coffee do ithake na khuchina ba ya ba issue na te basi it will take time matam sangani fencing ka ba matam sangani visa implement of matam sangani NRC ki process of matam sangani even inner land permit chana ba sahi manga sore do hujik phau da koi sincerely we are not implementing in the field officers in Marakta, government employees in Marakta, masa intensely man lalam dabo ormbiyai, but nahan tolo mido yung. Provision the later port. Only labor yarisi, labor ki pass people yarisi, construction labor katane, construction ki. Ado hujiki to makai degi court loga piram minukang de bakery ni na pile rambe. Bakery grade na pira gale miduna sahi de lection lamba yauri ai na yade lo na yade ek na yade aduna ekhoi gi ay ekhoi jo officer ma government gi employee ma we respect but tawri ba thabak moi de action lawre idu kar deino aran ba ek tu lana senar eba adun number 1 khoi de gi maru ebe de ekhoi implement tawriba execute tawriba ekhoi se ekhoi sincere oi ba hana sangi ek phanayam na sema jo khoi no bu sincere oi dradi laiba kan manga moi ko ekhoi gi state yamna complex situation da lebe state ni atai state ka manate ekhoi gi state se yamna complex oi bane kum na nei na bi mamang yengo awang yengo maning yengo makha yengo kum na yengo Manipur nungsibai sin lausing. It is my earnest appeal from the bottom of the heart. Yamna complex oi bine koi emotion da satkum se. We need a proper planning, proper strategy, proper preparation. Koi sang bani ko. Natana ngaki aduda du tawre wow aduda du tawre au na tawbuduna di lebakan mga moy. Aduna mayam da ai khoi reciprocation to ba pi ba khara hai che khoi
थागत चाहिए फटबसिंग तौरक्तबगी अदुगा तौरक्पगतगिसो अखोई थागत तमसे ऑनरेबल यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी लौरिब रोल माना मणिपुर की दमकता होनरीब चेलीब चोंगीब सेमईब पॉलिसी प्रोग्राम मयाम से तुम कोइना लाकदब तुंगी मिरोल चाही लिसिंग लिसिंग दा कल्लगा ngaag लेहरगदब अदुम पोटुनी सुमनगी थिका अमा पिरकपनते कॉलेज अम सानव पिरकपनते स्कूल अमा लिंगनव पिरकपनते जाति सिगी कन्ननब जाति सिगी ngagnanab लाइबाक सिगी ngagnanab आइना पिरकप अदुम पोने अदुना मसी पिरकनब और मसी तानव होनब द मतम संगी हुजिकछु मयाम ना हारिसि कैदौरिगे से कैजुअलिटी सु सोन बयादब मिशी मिना से कनागुम खरना हेक पिस लाउरबगा पिस तुगाइदगी होनबसु मयाम हेन खंबिरे दुंगाइ याम नुंगाइतबैगे पुंसिदा हंतक बुक नुंगाइतबै लेते वाना खोइ मयाम संगना होनदना मार्गी सिलनाउसिंग उन्नदना वारी सादना थादौगी सिलनाउसिंग उन्नदना वारी सादना कनागी मिजोराम मतंग series of meeting interaction tawra kanda kasar da silchar da satana ani ahum rang meeting tawdana peace koi punna peace leire ko ikoi oire ko na laukthok minadana marne maitai ne kaya nungai adui momento adagi thadau na koi NRC ai koi adu tawi koi imphal da lakke kan tawrakpa यामना encouraging way development ama la akanda mi phatta ba kharna inchal laga jiri da thugai gi bodo madu ai madu ishorna ba moi sungang apiro yo ishorna moi sungang apiro nata koi pi sala ama bani la ama bani ai samak ahing na tomin na chelaga unada फोंग उनब यादब लीडरसिंग उनरगा मनुंग उनरगा सिविल सोसाइटी उनरगा सिलचर दा अनिरक लाउथोहलबनी पीस अहुम सुब लांथोकदबगी नुमिनिनी खतंग आयरब नुमिनेब सिलचर दा इरांग लाहलगा थुगाइबिगिरद मदु ईश्वर आइदी ईश्वर याम थाजबनी पाने अमा मंगान खाइरबे ईश्वर नमा मोइदो सोइदना बदनी पीगनी मनमदी कनासु कोई लान पामदे इलीगल माइग्रेंट वगैरह इमिग्रेंट वगैरह ड्रग्स वगैरह व्हाटएवर लॉ ऑफ द लैंड अदुगी नीति नियम मतुंगिना और कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की मदुगी मतुंगिना एक की मतुंगिना तौसी हाइबा ngaतनी तौ हाइबा ngaतनी कोई कनागुममते देखोय ngasi बावबदा अहेनबा पुलिस फोर्स अदु अदा सेनरगा कोई हाइगिबसु लेते दौगदबसु लेते तौगिबसु लेते अदुना यावबिरिबा सीनियर सिटीजन मयाम अमसु यावबिरि इंटेलेक्चुअल मयाम अमसु यावबिरि सिविल सोसाइटी की मयाम अमसु यावबिरि छात्र की संस्थान सिंगी लीडर मयाम अमसु यावबिरि अदुना अखोइगी ओनली फ्यूचर कायदा लेगा काना कोई यूनाइट होइबो कोई यूनिटी लेसे अखोइ मसेन हुन्नगुमसि असोइबा तांगनसे सजेशन पीनसे हाइनसे अदुगा पुंजन लकांदा कोई अंतंग चाप मानन लेपक नुमितु दाबा अखै मनपुर गी रांग लोइगनी अखोइ मसेल हेक समायना सुम तौले रे कक अमुक इंजन नरगा लई अमनों इंजन नरगा लई अमनों इंजन लई तौरदि यारोय यूनाइटेड नेशन दा मिजोराम की द संग रिफ्यूजी सिंग दी फजना ट्रीटमेंट तवे अखोइगी मणिपुर संगबदी जेल द सुखुबी न तम लोकल मीडिया मयाम अम लेरंगन जेल द अखोइना करंबा इलीगल इमिग्रेंट सिंग रिफ्यूजी सिंग फुगी बगी रिकॉर्ड लेगिने थेंगना की बगी लेगे ओट की बगी लेगिने रिफ्यूजी हम त कोई इल ट्रीटमेंट तौबगी मणिपुर द करी ले लोइना आद संग सारेरगा चेंग चाक पीरेरगा आद बायोमेट्रिक लौरगा आई स्कैन लौरगा नेगेटिव कार्ड पाइन ना इंडिया की सिटीजन होइबे यादनबा अदुगी प्रोसेस तो कुतनी कोइना तौबो अदुग लोइना सेंग चाक पीरग थमे
ꯑꯅꯥ ꯂꯥꯌꯦꯡꯉꯒ ꯊꯝꯃꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯥꯇꯤꯁꯤ ꯃꯤꯔꯩꯕꯥꯛꯇꯨꯗ ꯌꯣꯜꯂꯒ ꯀꯔꯤ ꯀꯥꯟꯅꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯗ ꯇꯧꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯣꯏꯔꯗꯤ ꯑꯣꯀꯦ ꯇꯧꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯣꯏꯔꯗꯤ ꯍꯥꯏꯌꯣꯕ ꯇꯧꯗꯕ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯑꯥꯗ ꯇꯧꯋꯦꯗꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯀꯔꯤ ꯀꯥꯟꯅꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯗ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔꯤꯇꯤꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔꯤꯇꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯊꯕꯛꯇꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯂꯥꯛꯆꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯛꯄꯗ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯁꯤꯜꯂꯒ Honorable Prime Minister Modi ji, Honorable Union Home Minister Amit Shah, aduga laibiriba cabinet colleague punamak, parliament ki member punamak, Bharat ki, Manipur ki praja singhe on behalf ta nakhoi mayam ai khoina tawimal khangbu chari thagat chari nakhoina pi aba Manipur sigi sang lava history bu masak khangbiraga matam sang na sahi humbudra hena pibiramdraba nathai thambiramaba aikhoi gi Manipur gi indigenous population bu kanjana bu gidamta inner line permit pibi rakhiba madu gidamta Bharat Sarkar bu maroina BJP gi adugumba let and the government center da lei boy hanana thagachari adugu loinana Manipur gi miyam inner line permit si phangna bhona da struggle to bi gi bada yawbi gi ba mayam punamak Bot Hill in the Valley gi masidai da mathai thakraba chanapa Robin Hood magi family aduga masigi struggle si da stock man asokapan kya nang khiba adugumba ima sing marum pang isilnau isil mayam punamak Manipur Sarkar gi taraf tagi hanana thagachari loinana ai government official sing da roi boina port ama phangbudu phangaba madungna madugi implement tobuduni khone yam section ga dabase implementing part 2 ado implementing part 2 di government gi machinery sing noi badina please sincere ayatai kanna hairoi zati kanna bugi poni mishing yam jadaba akhoi gi indigenous group se kanjana bugi adugumba amatangai ba kulai ni masilana sinagunu karigumana sagi kana ba kharagi tongjaba kharagi yenga kanda lana sinabigunu ngarang nan thoi ba thogdok to adugumba do amhana thon bigunu adagi amana masai Victor na zuhai gara joint secretary home na yum da bharat hambiba matamda all labor ne na porakpa matamda please do identify them first who's who moji kai deino karino moigi background antecedent kari mayam je khara check to biraga thambiyo natragadi ekta liability si ngasagi owner dusu liability yaubani aidi lana tormagadi aduna aduguma pon mayam du yankada koi punjalaga angtang koi jati si laibak si mapung phaba yam tongan ba top identity ma ipa pu gi hakta gi leiram bodo adumaina thambang amna na ba hona minasi hana haijaraga ai mayam bu amhona khomjari